الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerine yoktan var kılıp, terbiyelep, özünün iksiz şeksiz rahmeti bilen rizıklandırıp duruvchi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çın köngüllerimizden etken hamd senelerimiz, maqtavlarımız bolup tursa idi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa idi. Allah Subhanahu ve Teala ite ya eyyühellezine amenu ittaqullah hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey müminler, ey ışanmıçılar, Allah Teala'ya qarata çın mağnasındagi taqvalardan bolunuz. Allah Teala'nın emirlerine boysunuculardan bolunuz. Onun ilçisine itaat etüçülerden bolunuz. Allah Teala tıyvanlardan tıyılıçılardan bolunuz. Hem onun ilçisi tıyvanlardan tıyılıçılardan bolunuz. Yani mine bu taqvalık hakka tukatihi çın taqvalardan bolunuz. Hem şol vakitta di Allah Subhanahu ve Teala ite وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Mine şuşunday halatda, mine şunday sıfatta bulmagan haligizde, Müslüman bulmagan haligizde üle kurmagizdi. Cemaat bu dünyagına tügül, biz de bir vakitni bu dünyadan gitecekbiz. Nindi ameller bilen gitemiz. Amellerimiz yeterlik miken? Allah Teala'nın وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ degeni ezerlenip turagız. Minim emrimni kitip turuvchi ölüm feriştesine falan bendemning canın al degenden soň ol kelip canımızny alırga kolun suza başlagan vakitimizda nindi ameller bilen çamadanlarınız, sumkalarınız, bagajlarınız tuturup koygan bolsun degen söz. Ezer turagız deyil. وَلَا تَمُوتُنَّ. Eğer de cemaat bu ayetin tizilişine ihtibar etsek وَلَا تَمُوتُنَّ üle kurmagız deyip kele. Hiç üle kurmagız, ezer bolup turagız deyil. İstagidde lil mevti qabla nuzulil mevt. Ölüm kelgençige kadar ezerlenigizdi ölümne karşı alırga deyil. Niçe getirip karşı alırga? Düşmanlar niçe karşı alırga cemaat ezer turalar?
Nindi генә кораллар әзерләмиләр. Җәмәгать үлемгә каршы торып булмый. Без ул килгән вакытта үзебезнең багажларыбыз белән, гамәлләребез белән, изге гамәлләребез белән аны каршы алырга әзерләнеп торырга тиешлебез. Шуңа күрә җәмәгать безнең максатыбыз бу дөнья бетә. Күпме яшибез дөньяда, менә уйлап карыйк. Яңадан кабат искә төшерәсем килә, үземә дә, башкаларга да. Күпме калды икән гомеребез? Нәрсә генә эшләмибез? Әлбәттә, дөньяда яшәгән вакытыңда, дөньяны корган вакытта иртәгә үләм дип корма. Иртәгә үләм дип салма. Мәңге яшим дип уйла. Эшлә. Тормышыңны матурай. Ләкин җәмәгать онытма, иртәгә үләм дип гыйбадәтеңне кыл дигәнне. Бәлки син иртәгә китәрсең. Аллаһ Тәгалә синнән нәрсә турында сорый хәзер? Иеңне салып бетердеңме? Гаражыңны салып бетердеңме? Сыйырларыңны ничәгә башка арттырдың? Малайыңны кияүгә иләндердеңме, кызыңны кияүгә бирдеңме дип. Нинди гамәл белән килдең дип Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Иртәме, соңмы, бәлки бүген кичкә яки иртәгә иртә белән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тамутунна", үлә күрмәгез ди. Нинди гамәлләр җәмәгать? Аллаһ Тәгалә нинди гамәлләрне ярата ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Ахаббул аъмали ила Аллаһи. Иң сөекле гамәлләр ди Аллаһ Тәгалә каршысында. Иң сөекле гамәлләр нинди? Адвамуха. Гел дәвам итеп тора торган. Ва ин қаллә. Хәтта аз булса да тамып тора торган булсын һәр вакытта, туктала торган булмасын. Ягъни иртә белән зикрләрне әйттең икән, бүген әйттең, инде иртәгә оныттың. Коронавирус вакытында теге бисмиллаһилләзи ла ядурру ма'a исмиһи шәй'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хува ас-сами'ул алим әйтәсең, укыйсың, бәладән котылдың, ширләр узды, оныттың, бетте хәзер. Аллаһ Тәгаләдә кирәкми, дуада кирәкми, зикрдә кирәкми, килеп чыга. Алай юк түгел инде, ләкин шулай килеп чыга. Дәвам ит. Зикрләреңне, тәсбихләреңне дәвам ит. Намазга йөрергә күнектең икән, ул намазга йөрүләрең дәвамлы булсын. Җәй көне туктый, кыш көне йөри башлый торган булырга тиешле. Дәвам ит. Аллаһ Тәгалә ел фасылларын үзгәртеп тора. Кыш көнендә, мәсәлән, иртәнге намаз ничәдә икәнлеген беләсез? Намаз укый торганы да, укымый торганы да тора шул вакытта. Ләкин килмәгән кеше шушындый вакытта да килмәй, җәй көнендә дә килмәй. Менә хәзерге вакытта йокы бик тәмле, эштән чыгып, тетелеп арыган вакытың. Ятасың йокларга, иртәнге намазга азан, иртәнге намазга вакыт. Кайбер кеше җәмәгать шушы хәтта җәмәгать мәчеткә килү түгел, хәтта йокысыннан түшәгеннән дә тора алмый, йокысыннан түшәгеннән. Бу нәрсә, бу син әзер дигән сүзме? Ни өчен без җәмәгать корбанга әзерләнәбез? Без үзебезнең йокы тәмле йокыларыбызны Kurban ite almıyoruz Allah Teala rızalығы için. Kurban çalırga әзерләнәбез. Үзебезнең иң тәмле йокыларыбызны. İbrahim aleyhisselam malayын. Biz йокыбызны жәллибез. Йокыбызны кызганабыз. Бу kurban буламы җәмәгать? Allah Teala әйтә бит. Әгәр дә Аллаһ илчесеннән дә, Аллаһ Теаладан да җихад кылудан да, ягъни тырышудан, Аллаһ юлында тырышудан сөеклерәк булса нәрсә ди? Фатараббасу хатта яти Аллаһу би амри. Көтеп торыгыз ди, Аллаһ Теаланың бер төрле әмре белән килгәнне ди. Яки бу дөньяда килә әмре белән, үзенең әмре белән, җәзасы белән. Яки инде ахирәттә ансап тагын да катырак. Ул ахирәттә бит дияргә түгел.
Dünyada kitire Allah Teala gazapını. Onlara ahirette katı gazap. Minden üstünrek, benim rizalığımdan üstünrek bir meselede sanamağızdı. Cemaat kurban iterge gerek özümüzni. Mene şul indol ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman bolmagan haligizde, birilmegen haligizde ölüp kite kurmagizdi. Bu bit Allah Teala bizge müracaat ite. Ebe şuşunlarga köngülübizne birletme yok mu? Koy vakitte bütün Müslümanlar da büyük terli cevap bileşegin, hatta bilsen de şunday soru berem koy vakitte, cennetke kiresin kileme deyip, cennetke kiresin kileme deyip soru beresin de, onun neydi cevap bergenliği belgili bildiğinde, mena cennet kirek mi değil mi bir Müslümanda? Elbette indi de yerin astından yolmaya da, mıyık astından elbette indi cennetke kiresin kiledi geç. Olay bolsa indi hiç yoğu, irtengi namazlarına bolsa da yerinde değil. Hiç yoğu. Büyük jingil kirersen deyip eytip olmayındı cemaat. Lekin kiröğün ümitli bola. Namazlar vagına bolsa da cemaat eğer sahabelerin turbaşın korasan, eğer Allah Teala'nın ilçesi alarga cennetli bulursunuz, cemaat namazlarında namazga keligiz. Güne deyip etken bolsa, rahatlanıp bütün amelleri cennetke kirtetirgen amelleri şolguna bolsa cemaat. Şaplanırlar idi. Cemaat biz Allah Teala cihat kılığız, tırışığız deyip, hatta biz yüzümüzün temli yokalarımızda hem yumuşak düşeklerimizni de koldururga kızgan koş, niçik cemaat cennet bolsun. Allah Teala ite tetecafe cunubuhum anil mazaciği yedğune rabbahum havfen ve tama'an. Allah deyip üzlerinin de yatkan tüşeklerin kaldıralar deyip. Tüngü namaz turundaydı. Tüngü namaz turunda. Ertengi namazda tudu. Yumuşak tüşeklerin kaldıralar dedi. Hem de Allah Teala'ya yalvaralar dedi. Yedğune rabbahum havfen. Yalvargan vakitlarında korkup yalvaralar deyip. Ve tamağan bir katı ümitlenip. Cemaat cennetke kiresi kilgen kişi katılırga teyişli. Katılı ol kayçan bola cemaat. Katılı atırgan küymege kirge kirek, üçlük kıla. Kıtkar atırgan, bat atırgan kişi neşe gittirip bat atırgan kişiye baştan kıçkıralar. Человек за бортом deyip anlarsın anarlar ırgıtalar spasательный kruг. Mine meçit şu spasательный kruг. Meçit batabız dünyaya batkan vakitlarımızda Allah Teala bizge kirerge koşar şu meçitke. Allah Teala'nın yurtuna. En hayırlı namaz. Eşini bülüp aldanrak ezerlenip meşitke barun. Bar velosiped bilen var. Bar maşinan bilen var. Bütün mümkünçiligimiz var. Allah karşısında bir neydi de aklanırga urnumuz yok. Allah Rabbimiz eyte Bakara suresinde 224. ayetinde Allah Rabbimiz eyte Em hasibtum en tedhulul cennete وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Ey müminler! Cennetke kirge iseplediniz mi deyip. Jingil tügüldü. Cennetke kirge iseplediniz mi deyip. Bit sizge hatlı yaşayan kişilerge kilgen sınavlar sizge kilmedi biteli değil. Messedhumul be'sâ'u ve darra. Alarga di fakirlik kildi di, ağırtırmış. Hem alarga di türlü ağırlar di, türlü katı sınavlar di, düşman yoğu kildi di.
Ve zulzilu bik kate titrendiler dey din tutkan vakitta şundi ağır buldu alarga dey. Hatta yekûler Rasulü vellezine amenu ma'ahu meta nasrullah. Hatta dey o vakitta peygamber hem onun bile birge bulgan az sanlı Müslümanlar eyttilerdi bizge Allah Teala'nın yardımı kaçan bulur iken dip eyttilerdi. Ela inne nasrallahi qarib. Allah Teala'nın bitti yardımı da yakın dey. Lakin sınavlar aşağı uzarga gerek. Cennetke kiriu için jingil yol yok. Bu Allah Teala'nın dülengi bit. Karadı cemaat sportsmenler çıktırışalar. Nişe gittirip okuçular, studentler tırışalar. Medal alır için, kızıl diplomga, kızıl atestatga bitirir için, üzlerinin, derecelerin yoklar için ne kadar da küç koyular tir tügeler cemaat. Cennetke kiriu de şula yok, jingil tügel cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitte sahabelerine aytdı. Ela edullukum. Sizge yol ko'rsatim mi? Ela edullukum. Nerse geldi? Galama yemhullahu bihil hataya. Allah Teala di o vakitte di sizning di günahlarınızı sirtirdi. Yani ferişteler yazıp paralar. Günahlarını yazıp paralar. Allah Teala'larını sirtirge kuşar. Sırtıgız. Galama yemhullahu bihil hataya. Ve yerfa'u bihi derecet. Hem siznin de cennette de derecelerinizni küterirdi. Şunlarga iretim mi? Yol koşatim mi digeç? Sahabeler eyteler. Bele ya Resulallah. Ey Allah'ın ilçisi iret bizge. Göz altına getirik bizge Peygamberimiz eytehadı şuşlar. Mine bizni mında karşımızga kelgen bizge müracaat etedi. İretim mi sizge ey ümmetimdi? Biz kirekmeydi miyiz? Ey Allah elçisi, bizler şatlanamız. Senin mında kelgenine, onun sözünü işitemiz. Hem onlarga hazır müracaat etip eytemiz. Ey Allah elçisi, iret bizge. Cennetteki derecelerimiz kurtarılsın. Hem günahlarımızı Allah Teala bizden gafu etsin, sırtını alsın deyip. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. İsba'ul vudu'i indel mekarih. Taharetini şirkana tırgan vakitlarda, yaki sen avru, yaki bik salkın su, salkın şuşundi hava tırışı, şirkandıra, irte bilen tırıp, mesela eğimde salkınça, su salkın, cemaat göz aldına getiremiz, o vakitte şartlar bulmagan vakitlarına. Taharet alıdı, jirine jitkirip, bütün su terge tiyişli jirlerge sonu tidirip, jirine jitkirip taharet alı. İsba'ul vudu'i indel mekarih. Yani şirkandıra atırgan vakitlarda jirine jitkirip, Allah rizalığı için taharet alı. Belki senin bir jirin avurtatırgandır. Belki senin sızlaytırgandır. Şirkana tırgansındır salkın su bilen taharet alırga. Avruğun mukkama çavlaytırgandır. Şu vakitte jirine jitkirip taharet alır değil. Günahlarını sirtettirgan sebeplerden, cennetteki derecelerini küterettirgan sebeplerden, onlar ayte ve kesratul huta ilel mesacid. Meçitke vargan vakitlarda adımlarını köp yasağı. Koybir kişiler uyli adımlarını köp yasağı ekringine vak atlap kilo deyip. Yok cemaat. Meçitke varıp namaz okudun da yanadan ikinci namazga baru degen söz. Yani adımların köp. Cımgana yaki ileni okup bayttın, ikindige de kil cemaat. Sen kim için kilesin? Akşamga da kil. Eyye koy vakitte kilip bulmay turgandır. Bek tecil, yaki kunağın vardır, yaki senin mişkendesi ipi, yaki pirok tıpkandır. Yanıp kıymesin deyip eytip, belki korkatırgansındır.
Belki sen kimnedir kütetirgansındır, belki sen kombayndadır, belki sen kırdadır, belki piçen çabattırgansındır, yeki kütüdedir, sen ondan yigirip koyta almıyorsun. Lakin cemaat, ide vakitibizda biz yarar ide okuyayım deyip yatabız. Allah'ın yurtundan hayya ala salat degen vakitte, namazga aşığız degen vakitte. Kıtılırga aşığız degen vakitte. Kesratul huta ilal mesacid. Mescitlerge adımlarınızı kübeytiniz deyin. Ve intizarus salati ba'des salat. Hem bir namazdan soň ikinci namazını kütüdi. Şuşunda oturup kütügüne tügül. Ellerine bir mana da işlesen yarayı. Bir namazdan soň ikinci namazga kalı. Lakin koytup gitkenden soň şolay yok kütüge sanala, kitip barsan da ikinci namazga kilü degen niyet bilen çıkıp gitsen şolay yok kütüge sanala. Peygamberimiz eyte şol vakıtta fezalikumur ribat. Birinci tapkır ayte, ikinci tapkır ayte fezalikumur ribat, üçüncü tapkır ayte fezalikumur ribat. Mine bu sizning dinge nık beylenip turuğuz indi di. Nık toza turuğuzning bilgisi di mine bu di. Ribat. Ribat deytile bir soldatning soğuş vakitinde başka askerini çasavuy. Saklap tün konuğunda yıkısın bölüp yıklamayacak. Mene bu ribat diye atalaşılıyor. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem ribatu yevmin fi sebilillah, Allah Teala yolunda bir gün ribatta turu dünyadan hem dünyada bulgan bütün nimetten hayırlıdır. Bu mescitke adımlarını kübeytü, hem bir namazdan sonra ikinci namazını kütü. Bu ribat deyip atagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şoň göre nindi amellerimiz barlığın, hem niçik biz dinimiz için, İslam dini için, özümüzün amellerimizin niçik tırışkanlığımızını, indi mine şu hadislerden soň, şu ayetlerden soň özümüzge cemaat tikşirүү yasap, tikşirүү kelip, özümüzge netije çıgaryk. Allah subhanahu ve taala şoşundy zor bäxtni bizge Muhammed ümmeti buluunu nasip etdi. Elhamdülillah ala ni'metil İslam. Kur'an nimetine eriştirdi. İslam nimetini verdi. Mene şu nimetinin cemaat kadirin bilirge kuşa Allah Teala hem eyte ve ma qadarullah hakka kadrihi. Allah Teala'nın kadrini bilmediler. Kadrini bilmese Allah Teala kirden şunun biz indi bir bilgisini gördük. Mescitler yapılıp turdu. Mescitlerge yerge ruhsat itilmedi. Dinni kısıdan tugul. Allah Teala tilese kiri alırga mümkün. O zamanlarını uzırdık mescit manaraları kesilgenini. Hazretlerini, imamlarını, mezinlerini, başkaların, sürgünge sürgenlerini, atılganlarını, türmede şirigenliklerini, dinni kısı vakitlerini uzdırdık. Cemaat mine şuşularının barısında isepke algaç, Allah Teala bizge eyte, min sizge birgen iriknin de kadrin bilegiz değil. Dinigizge de salkın kuramagızdı. Kaçandır yapılgan mescitlerimizin açılığına şükür etip şu mescitlerge yirigiz de Allah subhanahu ve taala. Kadrin bilegiz de. Şu kıtkara tırgan kimege kiregiz de Allah subhanahu ve taala. Allah Rabbimiz her barşalarımızda da şu silengen vaazlerden gıybret alıp imanlarımızın kuvvetlerge Allah Teala'ya yakınlardan bulurdu. Hem ahiret günlerinde şu kılgan izgi amellerimiz beraberine Allah Teala'nın rahmeti bilen cennetlerge, firdevs cennetlerine erişürlerini Rabbimiz Allah nasip kılsaydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.